वाला छक संचारबारपट्टि प्रसारण जिग ठ नेवामिजुलाई छिकपि नाप खम्प्याक्ट सान्तरा साक्य वेर्न सकिट जुजल्पा नाप लस्को सेना जुना थौ या ज्याजो सचिव चे गुक नेवामिज ख ज्याजो पोंक नेनाडिटा इनापिना जुना थौ नेपाल सम्बत छिन्सव पिन्या ठिला गाका खस्टी अष्टैको 2081 साल पौष महिने 6 गते संचारबार थयावेगो बुधबार खुनु डिस पूजा सुनि गई मुमु नख मध्य छौ डिस पूजा नख तर थौकने डिस पूजा महायानी बज्रयान नापामतको स्वाना वङले ठोन नख साक्य बज्राचार्य उडा सामी जापना पसिसटेसन हनाव्या जंदो ठो डिस पूजा महत्व नेपागले ल मुना जंग खन प स्वाद हिगो सफ्टी च्याट उडो ठो दिट महामन्जुश्री नेपा गाय ल पिर्छ नेपा निर्माण याक्स्या न्य नैरातमा दिव्य प्रादुर्भाव जो निन्द्याट उडो महामन्जुश्री गुरु ज्योति रूप स्वयंभू दर्शन यात्रा ठनवबले ठोग नेपाल मण्डल विशाल जलाशय ज्याचौं ख महामन्जुश्री न ठन्य ल पिर्छेटका ठन्य भूमि देश निर्माण यात्रा देश निर्माण यात्रा मार्ग कृष्ण नवमी खुनो सकल सत्व प्राण पिने हित सुख कल्याण कामनार्थ शान्त तीर्थ स्नान याना ठ निम कलापिना प गोयेश्वरी स्नाने रहस्यमय पुजारी आदि यात्रा खया कने दशमी खुनो हे वज्र सम्बर व नैरात्म देवी प्रकृतिया बोधिसत्व मन्जुश्री त दर्शन बिल ठुक्ता दिशी पूजा सोनिगना प स्वापु दुगो ख किम्बन्दन्ति दुगो जुल आ न्याब्लेट हे सब देशे मिन्जना दिस निले मुख पिने ज्यासदा हे खोयगु जगल खै मको क्रान्तिय इतिहास गबले खोबी लख जग सोइ मको ठो लेट यातम न्यू बज्राचार्य च्यातम दुर्गालाल श्रेष्ठ खट पुचो मे ख न्याना दिस
सदा है वेद जकला खैवखु क्रांतिया इतिहास गबले कोबिला खा जग जैमखु कोबिला खा जग जैमखु कोबिला खा जग जैमखु कोबिला खा जग जैमखु 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 लस्कुस मिरंगा न्याब्ले थे वंग जाजले वगो ठिठी कोठाई स्टिकर छया या डिप्टु नाप छे डगले नापा रमेश कपाली निनु श्रेष्ठ सुदेश लाकार रवि जोशी यमन देव उत्प्रेर कान्छपाई कोजु सिंगर राजु सिक्राकार रत्नमाया जोशी रत्नमाया कोलु रवि जोशी व मुनिन्द्र बज्राचार्य वंग जाज मुक फुई सुमेश न शेरना डिउदल उकि मध्ये तुलसी स्यामी सुमिला मानण्डर राकेश महर्जन शुभश्री साके सानो छोरी साके रामबाबु श्रेष्ठ राजभाइ साके नरेश श्रेष्ठ सुदेश लाकार निनु श्रेष्ठ राजेन्द्र सुवाल किरण स्यामी राजवीर डङ्गल व नरेश्यम श्रेष्ठ ख फिल्ममध्ये राजवीर डङ्गल जो छिको ग्रुप है रमेश कपेल जो छिनको ग्रुप है शेरना डिउदल छिपिन सक्ष्ट यको सुबा देछ्या थोडंका कमेन्ट पुने वंग जाजो रेकर्ड जिरंगा छौ कमेन्ट वया चौंजुल बुगु कमेन्ट ठौ दुठिका चना वो कमेन्ट ख अमलेट न साकी जुया कमेन्ट वकला ठुटा चोइ दिगु जुजलपा तारेमा छिगु ठ जाजो मुक न्यवा पाइ जाजो जुगले तो जाजो निनि पे पक्का न्यवा पाइ ठुपे जिमा ओके इ जग स्ने वंग वया खया कमेन्ट न्यु भाषण सुया चनि माथे मता न्यवा पाइ सब न्यवा भाषण जुग सुए मसस मिय पाइले निगो भाग वया जाजो इ स्टी मसे सुबार गा वकला चोइ दिगु अमलेट न साकेजु छिगो साप्ट झिन मननेन न्याब्ले वे खचुएगो वे भनाप चनि मिले नियम पिन्दा पच्च मछिने फोन नाप ज्याज इन पच्च पाजु अनि ज्या ठौन नसिन झिन ज्याज नियमित नियम पाजे कमेन्ट ग्याट पच्च छाफा या बिताएन नाप नेपाल सम्मति निल्या चिस छलबला हेन उलिहे जरुरी ख अर्सा अंक चोया चनि मिले जित बुन्टन पच्च थाको गुली अंक मौनि बिचाएन तुके मचा मगा जो नि नियमित नियम मदनमान राज भण्डार जुके छम फना चना रिटा महर्जन जो न्याना दिसन न्यंका दिसन जुजल्पा नाप भिस्ट डाइरेका चुइदि लठटे जानकी प्रेरी जुजल्पा चुइदि दो मदनमान राज भण्डारी जो भगवान शरण भवतु सब मंगल ठौ नेपाल समर्जिकार से 45 थिला थ चतुर्दश शनिबार सन गुनिफुनिया सकिष्ट जोजलपा भिस्ट ठौय नि सक्स्या सुटालामा सबै सुखी र निरोगी हुन् श्री शनि देवको कृपाले हामी सबैको जीवन कल्याणमय होस् नमो बुद्धाय नापा यमरि पुनि हो जापु दिवस लस्ता सकल नेपाली पिन्ता यको पिन्त्र नापा सुबा देछ्या चुना ठो जापु दिवस त नेवा दिवस तका ना टस गठिजी नेवा डठी जफ्न ला तर जफे दुनि सकले नेवा त मला ठुके छ बिचाया होला ढका चने मदनमान राज भण्डार जो चोइ दिगजुल सल्लबिया दिगजुल ठटे रमेश कपाल जुय कमेन्ट न ठुटाउ या चंडो तनु लिपा साहित्यकार दाजु केदार श्रेष्ठ बलि ओरिया कामुक मे रपि हो आशा भोसले सले ठौ के शंकरीय निर्देशन डेको हिन्दी फिल्म राजकुमारी अति कामुक मे गुगुमी साधना हो समी कपुरी अभिनय सुय व छने न्यायपुको छापा नाटक बारे टिप्स निन खना हाना न अजाउगे नेपाली व हिन्दी जगते संगीत जगत भेबिको टिप्स निन खनिमते मार्का आस्कुटी व्यास तुनार गाउ एकला चोइ दिगजुल भूपेन साकेजु गुलिङेन दुन थोरेडिया जिमुकु मे मोवाकार गाचने वकला गुनासु याना दिगजुल ठो गुनासु त अमरेट न साकी जु ठुटा चोइ दिगजुल भूपेन साके ठगे 2 मिनेट छोया दिस अले हाका चने कमेन्ट हान्न चने भूपेन साके ठो एल्बममे चंगु मिन ठेका दिसले सान्त्रा साके जुरगा छौ चने वकला लिंक न छोया हो ठो लिंक चाहिँ खोले न वकला टप मसे मि दुया छन भूपेन साके जे मि डाउनलोड या न ठौ जाजले वकै मि दुठ्याको रोड पल्क जागा न्याना दिस राजवीर डङ्गल यो कमेन्ट ठुकन्यानु या छौ जोजल्पा शान्तराज गुर्जु कने यमर पुनि या सष्ट पिन्त्रा ठौ ठिला ठो चतुर्दशी टोखा डापा भजन खलटेस नास पूजा या चलन्दो कने नारा देगले डापा थाना यमर पुनि हनी छौ सुचन बिए कने कृतिपुरे पाङा निस नाटकको नेपाल भाषा साहित्य ट मुजे गोस हाले छिन्चको नेपाल भाषा साहित्य ट मुजा कुटु जो टले जुजुया सकल साहित्यकार साहित्य प्रेमी पिन्ट बुटिकया दिटा इना पेना टगु सुचम प्याका चुना राजवीर डङ्गल जो चोइतल राजवीर डङ्गल जो अख्नु शनिबार लागि ठोटै दियो खने ठ सूचना सोया चाहिँ इच्छुक पि साहित्यकार त अन चाउन दुजी मारका चाहिँ चिसा आस्या यमन देव उत्प्रेरक जे कमेन्ट ठुटाउ या त मेरो पनि नाम आएछ त यमन देव उत्प्रेरक जो तपाईहरुको सहभागी नै यो कार्यक्रमको मेरुदण्ड हो तपाईहरुको सहयोग बिना यो कार्यक्रमको औचित्य नै के छ र
अत भविष्यमा पनि तपाईँहरूको सहभागिताको आशा गरौँ। शुभ धन्यवाद। आनन्द मनोरञ्जित जुन ठुक्न चिडिक्दो भगवान शर्मा ठाउँ नेपाल सम्म 1845 ठिनला ठो चतुर्दशी शनिबार सनगुनी खुनिया सक्षित पिंसुत ठाउँ नि सक्षा सुना लामा नम बुढाए पबटु सर्वमङ्गल ठटे ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो जोजल्पा शान्तराजु सराठे ज्याज नेवा मिजो 188 न भालको कोचाके निनखन 6 मिटा आपला आपासुबा जय माफा ठटे नवीन श्रेष्ठ जो ठुक्न चिडिक्दो जोजल्पा शान्तराजु जिपकना जोल ख वंगवाले 187 एपिसोड न्यंगा देउ नोगुमी सुमन तुलाटर व शुभश्री साकी पिन्सा हालाटौ मेटस्कै बाना तला हाक्न छ न्यंगा दिला थे सुबारका चाहिँ नवीन श्रेष्ठ जो चाहिँ चिडिक्दो नवीन श्रेष्ठ जो मी बालारका चुइडिगली जिउ पाखेन तने सुबाटो तो मी ओकुन्तिना ह्याको उजा चाहिँ वाटवा ह्याक्न मुछनाला लिप गुगुन इले चाहिँ ठुमी ह्याक्यो उजी ठटे मेगु कमेन्ट गया चौंडो सानुलाल महर्जन वेकलन चाहिँ नमस्ते जोजल्पा सक्षा जेजीमा सुबारका चाहिँ तेदिल सानुलाल महर्जन जो सिसा तेदि थे सक्षा जेजीमा रका चाहिँ छि सक्सन मनन्तिने ठौँ टक चाहिँ कमेन्ट थनेको चल कमेन्ट ना दिपे छिकमे सक्ता यको सुबा बियाजना लिपन ठटे कमेन्ट ना दिदियो आसेना न्यामी पासपि जिगुठ न्यवा मिजला अपोइना प्लाङ मिजगा हाका वया जनु ख ठौकने नोनुग न्यवा मि भिडियो न यक्को प्या वया जनु दो नाप नाबै न्यवा मि भिडियो छ ठौकने भिडियो त यक्को बाला वया जनु दो न्यवा संगीत विकास या उजा नोगो पुस्ते ल्यासल्याम टेको टोडङ योगदान दो ठुकी लाइक वेक अप त यको बराइ न पा पिन्तना देसा जुना वेक अप पिनको योगदान त कदरना ठौ मेमे जोमा प्रसारण मयासे मुक नोनुग मि हाकेको बिचायनको दो गुगो मिट ठोन्यवा मिटले म हाको नै नापाङ मिन्जना दिस थोमे ठौकने टस्कै बयबे जाचों मेख मे हाला टपे वे सालगु गाचा सालेमुटी ढका हाला चों पि हेख जिस असं ट्वाय ग्वा ढि न्याट्या तर मुख ट्वाय न ग्वा ढि दुगु जात न असं तले ग्वा पस दुगु सिउ तर मुख तले ग्वा पस दु मुटु टासन मुसिउ तर नाप येले मंगले ग्वा पस तालके नाजा उब्ले येले काचक न्यनी लाठा ग्वा न्या उठा मरो मंगले वना न्यावरीमा ठो यिले चंगो ग्वा पस न नाजाको पस खतर ठौकने पस दिन छ न ग्वा पस ढास मुडुको यक्कु डेंकलो आ निना दिस यस मेजो ल्याम भजे मुख ट्वाय ग्वाइ मे गायक गायिका रोजमान महर्जन व निशा देसार
pauna bidhala mathala makha paya kwa guli guli sola uli he se maga mezu sungo kwa guli guli sola uli he se maga mezu sungo kwa थाथे थाता छजी गोथमला थाथे थाता छजी गोथमला ल्यासी जग हेका छली मला मखन तया वा येले येले थाथा एको पिएको दो छाता सोवे मा येले येले थाथा एको पिएको दो छाता सोवे मा लक्ष्मीला थाथा छपिकला लक्ष्मीला थाथा छपिकला बुमाया खयो थे मन हिकला मखा पाया kwa guli guli sola uli he se maga mezu chungo kwa guli guli sola uli he se maga mezu chungo kwa जोवन दिवसा छना पहना छे जोवन दिवसा छना पहना छे बोबिल थासा छे तो तवना छे मखन तया वा येले येले थाथा एको पिएको दो छाता सोवे मा येले येले थाथा एको पिएको दो छाता सोवे मा guli guli sola uli he se maga mezu chungo kwa येले येले थाथा एको पिएको दो छाता सोवे मा guli guli sola uli he se maga mezu chungo kwa येले येले थाथा एको पिएको दो छाता सोवे मा लिक्क लिक्क वे मटे जिन छन्ता य जोबनिया भरमरो छ ख थुला मथुला येके टुन छन्ता जे नुले न टेट न स्पर्श जुगो अजन छन्ता मोजुनिला टुक्टा ढया चोपी थन जो मे घर डबल साके ओ रत्न शोभा महर्जन सोया आले संगीत या टमन डबल साके निक निक वे मते जीना तस्का है या जो बनया भर मधु थोक थुला मथुला येके धुना छन्ता जी नुगले नाते धुना विश्वास जिगु अजना छन्त मधुनिला निक निक वे मते मंजिगु सिंके मते नुगाजिगु ख्वेके मते मनजिगु सिंके मते नुगाजिगु ख्वेके मते ये काजितो भुले येगु गुगले छसे मते झिपिनीमा छमजैनो त्यो हे साची कया छंगु मनया खाना तुझे मथु पहा छायमा दुलु नमोजी गोथोला मी जाते गो पहा तो हमर तो हतया लिखोय गो मया जीना तस्का है क्या जो बनया भर मधु थोक थुला मथुला येके धुना छन्ता जी नुगले नाते धुना विश्वास जिगु अजना छन्त मधुनिला
सुख जुसा दुख जुसा छनप जीवन हन गुजुला सुख जुसा दुख जुसा छनप जीवन हन गुजुला भरोसा जाता या छ जीता छ घाथे ये गुजुला छंगो खा चिता तस्का येला भरोसा लावजी ये गुजुला याकन हे बरु छंतजी थो जो बंडाल है गुजुला स्वाहे वो भम्बजु धोखा छ मसिउला भम्ब मजो गुस्वा अति सुख मचिनिला नुगले न ते धुना विश्वास आती बल्ल छाया गुजुला कलिका वया ब्योछा जितना तस्कायला जीवन छन पोहे हन गुना जिगो बाचा जुला ये के धुना छंगता जी नुगले न ते धुना विश्वास आती धाथे छादा या गुजुला ला 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 संगीत न्याब्ले छौ ठारे न्यानाम छ गनगन खुसी झै अन अन ल बाउनी ल मरेका खुसी जिमको अठिया संगीत तेग्न न्याब्ले छौएको ठ जुया म छ इ बेसुया वे पढ हिलाव आ अठिया इ कठ हिलाव छपो ल्यास ल्यामटे यो मिनिने छु इ य स्वाइ म्याला नो पुस्त पनि पुचले अटकन लोक भ्याटनको ल्याम भाजे मिनिने टिमलाई छङ्गो ख्वाखना जिला गन गन अटिया जुल ठन जित छङ्गो ना नुगले चुहे दुन सुड्डी बुड्डी छुहे मन्ट निसी चसी छय छन्ट लुमंका मन बया वन ठोचुया लेचना हाला टमपटी छमे घ मि ठौ प दुठे वेकै ना न छता बेस कठ दु उजन साके उज न्यवा खंग ख ठो नुग खंग मुख प्लागे खंग ख उज अर्थ आदेश हुकुम इनाप आदि ख उज पूर्व रूप उजन ख उजन चिया ख रूप उजन जुल आ न्यना आदेश उजन साके मि Matina, hey Matina, Tumika, Kana, Jila Gana Gana. Atti hai, Jula Thana Jita Atti hai, Sanguna Nugale, Chwe hai Dhuna. Suti Buddhi Chu hai Manta, Nichi Chachin Chai hai Chanta, Lumanga Man Boya Huna. छोए आधारे येजु जित छ क्यारे येजु छंगु नुगले वनुगुला इल्ला हल्लारे मन छंगु लुमन्ती निला हल्लारे प्याखा हुल्लारे मन प्याखा हुल्लारे मन छंगु लुमन्ती प्याखा हुल्लारे निला हल्लारे मन छंगु लुमन्ती निला हल्लारे प्याखा हुल्लारे मन प्याखा हुल्लारे मन छंगु लुमन्ती प्याखा हुल्लारे ya konchu ya nada to sa fuduni kago he maga o man ya barun ge ya na ya तारीफ है या है मगा सुति बुद्धि छु है मंत निचि चचि छै है छन्त लुमंका मन बोया हुन
春आधार येजु जित छ क्यारे येजु छंगु नुगले उनिगुला ऐसा थों नजी पिया चुना छंता ये मेचा तोता छ जिता थुना गना हुना छ या कचा ऐसा हल्ला हल्ला रे मन चंगुलु नंती नीला हल्ला रे प्याखा हुल्ला रे मन प्याखा हुल्ला रे मन चंगुलु नंती प्याखा हुल्ला रे नीला हल्ला रे नीला हल्ला रे मन चंगुलु नंती नीला हल्ला रे प्याखा हुल्ला रे मन प्याखा हुल्ला रे मन चंगुलु नंती प्याखा हुल्ला रे नापतने मरो साखा जगजुसा क्यों आरे मेरो माया नापतने मरो साखा जगजुसा क्यों आरे तो डंगा मेघ जोमी नेना दिस जव लाटा कल जना तुटे याउको अल इला चुलचुल पला छना गन्टेके वनि जना गुल्जक मछा मजो मसियो टासियो सुयम वाला हाके जग डेम छन् त छे टके हे सुयम वाला ठट्टगा म्याला टपि भूपेन साके हो मैया मुनिकार क संगीत शिव साहे ठोचे आटमा बिनोद हिरडे साके ख चुलु पला झिना कलते क्यों तेना चुलु पला झिना कलते क्यों तेना बोली जग मचा मचु मसिता से छुहे मला थाके जग देवो छन्त चेतो के श्री मला थाके जग देवो छन्त चेतो के श्री मला जवल हाती कला सोना बोली जग मचा मचु हागु पटसी तुयु छनी तुटी छम छम बाउजु न्याकु काका मन्जिगु बेका गलौले तिना मेजु न्याथे वसा छन्त छे जिगुलुलु बे मते जला खला खने व जिमिल ज्या मचैला हागु पटसी तुयु छनी तुटी छम छम बाउजु न्याकु काका मन्जिगु बेका गलौले तिना मेजु न्याथे वसा छन्त छे जिगुलुलु बे मते जला खला खने व जिमिल ज्या मचैला जवल हाती कला सोना बोली जग मचा मचु मचा पैसा देवो पिया छे हाथेजी छन्त लोम मिज सत्य तो जिमे जिएजी ले दथि हाल्न छिए छिन मि छोया हजी मा अबु उचा ब्युसा जिन जिउ दया दे मे
सतेवो पियाचे हाताची छंतलो मीचा सत्य दोची मेथीजी लेदथि हल्ला छुया छेलो नि छुया हजी मा अबो उच्च ब्युसा जिन जु धयबी अठी खास जीना लमी छोया हेगो जुला आवेगो मंगसिर मैने प्याहायगो जुला आवेगो मंगसिर मैने प्याहायगो जुला जु जु लमी छुया खाको छिगु सो मक्सा मेठा बिया छुई आशा देना छ मक्सा मेठा बिया छुई आशा देना छ जवळ हाती काला झोना तुटी हंको अलाइला चुलु चुलु पाला झिना कनते के ओने देना चुलु चुलु पाला झिना कनते के ओने देना दुली जग माछा मजु मस्यु तस्यु छुहे माला हैके जग देव छन्त छित के स्वे माला हैके जग देव छन्त छित के स्वे माला चुलु चुलु पाला झिना कनते के ओने देना हैके जग देव छन्त छित के स्वे माला Nyanat-nat la santara saki pakai walets kau woiku nyawa mizo. Nopi रचनाकार टे उम्मीदोंका आफलाम रचनाकार या नोगुमी जना देस न्यास जको वसा न्याको न्याको का छल छिना चोठे चो चखौ या पला लुचु 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 चखौ या पला बैसे ख छन मुस्यो जिन मुस्यो पाए तर पाजो छंगो सिबे जुगो नुग नाइ ठुक्न दया मेचु आचोमपटे जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ गायन जुजुकाजी रञ्जित व रत्न शोभा महर्जन संगीत मन राजन नकमी न्यासी जटवसा न्याकु न्याकु का छला छिना चोटे चो चकु या पला न्यासी जटवसा न्याकु न्याकु का छला छिना चोटे चो चकु या पला लुचु 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 चकु या पला छला छिना चोटे चो चकु या पला लुचु 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 चकु या पला छिना चोटे चो चकु या पला बैसया खछना मस्यु जिन मस्यु भाइ तर भाजु छंगो सिबे जिगुनु गनाइ बैसया खछना मस्यु जिन मस्यु भाइ तर भाजु छंगो सिबे जिगुनु गनाइ छंगो माया उकी बाबु भेबिया जिवाइ तर भाजु छंगो सिबे जिगुनु गनाइ छंगो माया उकी बाबु भेबिया जिवाइ भाजु छंगु सिबे जिगुनु गनाइ छंगु माया ओकी वेमु बेबी आजिवाइ गुन्या बोले राधा कृष्ण बुरा बुरी मजु गबले खुशी दुया न्यामा मंची गुन्या बोले राधा कृष्ण बुरा बुरी मजु गबले लुचु 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 चकुया पला छला छिना चोटे चो चकुया पला लुचु 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 चकुया पला छला छिना चोटे चो चकुया पला लुचु 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 चकुया पला माया जत सैब्यु
जित बिन्ती के मते भाइ माया जग सोइब्यौ जिया थे सिलाई हे का छता जित बिन्ती के मते भाइ छंगु माया उकी वेवो मे बिया जीवाई तार भाजु छंगु सिबे जे गुनु गलाई छंगु माया उकी वेवो मे बिया जीवाई तार भाजु छंगु सिबे जे गुनु गलाई छंगु माया उकी वेवो मे बिया जीवाई Manyema tuti kalina man disa naplay dio chungu galina Nyasi manyema tuti kalina man disa naplay dio chungu galina Lucu 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 takuya pala Chala china tuti tu takuya pala Lucu 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 takuya pala Chala china tuti tu takuya pala सत्य छन्ता एके धक्का एका मखुजी गथे जुया यल्ला थुन छु हे मस्युजी सत्य छन्ता एके धक्का एका मखुजी गथे जुया यल्ला थुन छु हे मस्युजी छंगु माया उकी वेवो मे बिया जीवाई तार भाजु छंगु सिबे जी गुनु गलाई छंगु माया उकी वेवो मे बिया जीवाई तार भाजु छंगु सिबे जी गुनु गलाई छंगु माया उकी वेवो मे बिया जीवाई लोग नेवा मिट अपोयना जोमी दो ठंकने चने भिडियो देखियो ले चने जोमी चने आवश्यकता खण्डो याको मी चने ओली था मुर्खे एजा ठन चने सपो जोमी ख मटनै नुग केबे मुखु बिना स्वा होला नक्तिन वगु स्वा ठेगु मन जुल जोमी पवन जोशी अले लेटिया टम डीप प्लाटर हाला टपमी रचना रिमाल हो कृष्ण भक्त श्रेष्ठ खबई धका जिला कैसे कैसे वाला साजू जक धासा थथे है इनके गुजला हो छंत मी खबई धका जिला कैसे कैसे वाला साजू जक धासा थथे है इनके गुजला छे जब समसी कला सुत कवे मखुजी दिनी दिनी बाजा थाका कोस जन बेजी कोस जन बेजी मती नया नुगा केबे मुख बिना स्वाहला नकतिनी हो गुस्वा थोय गु मंजुला थोय गु मंजुला
कुछुता गुली जगवाला मचा मंजी गुची मफुता हो अप्सरा छंगु खोखना वन मचला कुछुता गुली जगवाला मचा मंजी गुची मफुता हथाचे मते स्व लमी छोया है माली जीवन काछी छहे न प होने गो पक्का जुला होने गो पक्का जुला ओ मती नया नुगा केवे मुख बिना स्वाहला तिमी हो गुस्वा थोइ गु मंजुला थोइ गु मंजुला नुनुग निवामे नुग निवामी सवा गस्तालिस्ट छु ढ्याडी माउडस कमेन्ट बक्स चुयाडिस थौय सचिव चे गुको निवामी जो थने कोतल ज्याजनिना दिगुने सुबाडो थौय द टुप्रोस्तो त सान्त्रा साकी त बिरबियाडिस थौय त बा लिपाहन नाप्ला